Ka jingshong air jong ki dong ki shnong hapo nong ba shulong pat kiwi ki jaka pat kuntobru ye ki paj ba kam dei shu na ki jinglong jingman jong ki jingdon ki nong le sniu henrei ka dei na ka jingkiu jong ki jingdon ki samla ki bangop hau jingdi buaj udrox ka jingkiu jong ki jingdon ki samla ki bangop hau drox ka dei ka jingkli ki baro ki nong shong shnong ki bo bat ki bon ki ong lese ka ni ka deiru namar ka jingbom shimkia ka sorkar hakibabon kiliang ka jingpelong hi ki pajba ban ka dokti ka sorkar ka dehi namar ka jingbom biang ka boarding ka puli puti bat kiwi ki mat bat kani ka jingle ka sorkar ka wanra shibon ki jinge haki shnong ki thau khamtam ye ki nong penya shnong hakaba ki haban ba kli ya ka kamram ka ba ka sorkar ka de ban le halor ka ni dangshen u shlong mil ka jingyo ban ekren bat urang ba shnong ka waing do uba rs marbanyang uba barok ni thu kumu baburon lala ban shemi ki katu kat ni ki sembo jingkran jong u halor ka jingbatai ki dawba ki babon ki ba pelongi ki samla pakin ngop hudrox nakaliang u baburon ula penpau ba ka jingbom la ka sorkar ban pinbiang boarding than ka kendu bon ki jingye bat ka mi ru bon ki jing snieu kadi ka state ko ok hidu mene kedon bay men don bay ti bay ni bat kani fi ki jingye kalomba kadi spang kani ka kalai kini bakam me iyo bah kalar banah kani kadi kita load shedding itu load shedding kelom dah kat tu kita tika kelas tu habar dum te ban mir ka jinjari ban lei jinjari kirang ba kinong kit kap shong karta ji kala he kin riak si ai men mir lawan nak jo ki kam ki jam hapai ga yeng si teng mir kalar be si begun mana kani load shedding pro system misyong no dong hakini kalakta Kerakta ikna kon puli kim ne shu ban shong yi mungkin puli kot kerakta lut te kalot shiri ngade ke wai ko wala jiste ki wan puli ki wan be hashnong ki ot ye gini ki cable ki bari CCTV ki ot ye gini cable bari batam ki yo ban dia ban yo pisa ki wan ki ru ki prong ki dukang dikani ngade ke jing kalong kalot shiri ngade ko wai bat menta pat hadim kila bujili kila ai kata company kilawan rapi di depi gini dah syar ke LED. Remata ada tangkiwan ai tinggal ya keren bagi beri juga sorkar ki ngau ku ni pian bu mentap mangi kiwan lagi ki bom lagi trashong ni kiwan lagi company tinggal kali anu ko pan dalip senong in complete. Jadi omba kimbe super complain sini ki ayu namba jadi ki penpej company. Tindak lalip masa kiwan install tangkat tu kan ni hang office tu kalip. Seti sepuluh kali baik. Entah kawan kali air mau kita di berjerong ka kawe itu desainer, kawan ke short kalai, ka kali. Then hadir bagi phone bantuan ayu wong M dalam alip syuasi ko kan artili insawan. Tingam tip ke kata ka jingakan kepada sorkar bagi ni company bagi bu condition ibu maki bandalip kata insawan. Hadir kan no benai syu menakan ni kisawan le. Nak iwan le pat Kati ke bentas ti, kamu lalu ngijan boros sistem kita kan. Kati boros ti, kita sam teli ki bol, ki kemne. Nakiwan pada ki company ki Aida ki ombakan ni hab complete jauh MCL. Tengah complete MCL, kita ki jing duna ti, tiki MCL ki lawan ban. Sina pada kita ki jing duna ti, dengan pentip pada sekali complete bekat, ngari orang basno. Nginong kita kam sinong ngahap bentre ke kam ka ibu bentre ki department buka kalau ke jinglek ran je urang ba sinong hap oi kirang badong penpek tu bol nomor kat no pi bagi ke sarkar maka siu tulop ini dari sini harkem siu pelonging kum ki sakri jum ki dapat kita ki baterai ki bayo tulop pat kim tre ke kam kumurang ba breu bedon ke jing so khiai ke jinglong jingman ha ke emlang salang ubaburon ubu ke jing keliru yakin nong mikmat halor ke jingbom keren jongki hayeng dorbar thawaan na lor kata ulaong baka daw ka baki khena ki poi ngop hudrox ka dei namar ka jing hiar jong ka puli puthi ha ka jella pat ki babon ki no hikai ki kenran dien na ka kam hikai ru namar ka tulop kalong ka barin shosho lakren ru halor ka kamram jong ka sorkar banbu ya ka rehabilitation center lani kata ka rehab center Ngan bu ka jingkli ken shano kita ki nong mikmat jumi la je di ki gila yu kira yu ka pok ka assembly ya keren ni ke
Mangidon kinong ikhwan. Matai ibarat tamrung ihablik bet dalam dia darasino. Ngamong tang ni kasino ni, ngamong tang gawai konsensi ni baru ngi ikim nakira te asap ni ikim ya keren. Ya ko mata dak kisah balang kira ko mangidi dak apa jabo. Ha? Kimra te gini. Marbe kidon ko kaju ko sarkin. Kani ni kay ba ngihap kan bar tungdanga dengi kan kumni marhman ni gelan nong syur khwat gini kibadon kopor. Ini dengan kamar yang kilaban kepodro. Terlalu yang begini keren bernas kerpat di bawah balon. Habis ajiat ipi, ki officer ini dan ajiat ipi tu try dah kemen save ke masyarakat. Try dah kejing sulur mesti muat try dah kebab koi kakti bersyat sedih. Bapi try tengok kakti. Kamu pilih try hok pimit ratio. Fiora kejing jari ikhlas sama lagi bak mentah pipek ke education. Kalau saya try do, kamu dan ke quality, ki kena kimi okam. Kini sekelas, sekolah. Kata kaji hikai baki New York, kamdon tia siki. Malai sibon ba kibawan banong sekam hikai kimi orang siu. Malai minta ki kriteria kibon haban pas BA, haban pas BA, haban pas kibon ki kriteria banong nong hikai. Tiba-tiba kasih macamnya banyo nong hikai baki nong syat nong hikai ki baki penek ki kena boklas ni kejuk minta. Mar syabar kadang sutenat sudah kabul. Hapo hap kreat kot, te hap dan kata quality of teaching. Tiba-tiba kita ke quality. Ngalah yaiban yang dia kecing keren. Kita benar kita ke input kemudian ke quality. Jika ni ke quality input kita buat kadang apa Bariyo, marbe kemudian bateri benar kami kai. Syabom, syatit. Bariyo ikut tulak. Plus tulak ru kabarin. Yang meli jengi di respect yang di sini dah berpura kita sadsan dah yok pension. Ayu ginu hikai, tapi kali kita berperlong yang jenglong jemban juga kena samla mata, kam kita tambah cikun nobi, tangi ki, ngap kita baru kau kilian. Kalau buat kecing ya ki kemegi kepah ni kejuk mata. Ngasur senai kumur masyarakat, tapi kira masyarakat. Kecing jinja, kecing bagi kendo, ha bagi ngop ki kun ha ki drugs, ha ni drugs uksud. Bolongan ben yoroi, hado sino kendo ngi kejuk kecing kendo. Tengah semua serkar kan terkira ngap kentui ke officer. Tahu ini tu, ngakan turu, jadi sang balang. Nalok kiai ke baki don ki agenda lagi, baki nyepek kambah syu ini. Kebentar ki kena samla kepada kepuling putih. Kita kamnong force, kita kamnong agresif kerja kita bakal sarkar kerana penbiang dot ki orang kau kepada. Tiba ini berkati baki buat dari jikli betul. Bersongsi berketua, kat waste teng menit, rush teng step. Nalahir kita kapsong kita lahir. Kita tengok lerai bengi kiban libang. Kapau thik kembang men nok penpet je. Kaji kan mening kami. Berarti kita imba pau berkhoi taki dor basom dor bopet mana munuru. Hari ini lagi kini do araja tu dengan kerma bangkit kap. Had do kami tinggi bahaya ni lagi keren. Di mentangan ni kelip kalai mentang ala phone si phone. Nadu benai berkion bu. Cetia keman bu ngalau orang iu. Nama phone itu company mentang. Orang ada cikauti. Kata company yang ada cikauti mentang lagi. Kiamba sans name kadai ke agreement keberi. Mentang pin phone sans name. Utau ai itu merkadu mentang ni phone miok siu sunnah. Kapau ini kita kamsang bangkam terai. Dalam meeting ki bangtip ki barang ikit kamsang temai kino tem terai ini kita bersino. Ki pai bagian keno ini kamsang kata bakim tip kita keno. Hari kim tip siu katno bagila. Ya keren. Pin pai sekalian kasurok kelti skin ke bo jinge pin pai sekalian ke umbam umdi ke bo jinge pin pai sekalian ke lai ke bo jinge ke bagi kena samla ki don kampala bakin kre ke kot kiri sai sekolah ki babon hari kini kim salia nomor boleh kino sincari ni ki biang ki pai ki koni ki kat plan ngai je ku teng keleng ki pa hari ki kunduk jingi ki bodon ke jebin kim don ke spa handai ke sorka ke dei ban penbiang kam penbiang kia keren ya kita ki bahaya kita ki ia ke bagi ni barit tam ke kam ke basic thing ki man pon kam tengi ke state ke bodok hane ke gari ke boruspa te ka pisah ke ja sino ngimtip don ki do bosnong ki ba moro ki bas ki so ban la ki bo kita ki rehab ki ale ke jong ki don ki wewe ki group le re po ki meeting keren
Kung ke responsibility kadai jang ke government ngidan ke social welfare department. Kemudian kata ke social welfare. Kila sanction itu ke pisah. Kira rehab ka diwan pay ida ka sarkar ke marre hang to kindar ge ke councilor ki betibit kindar. Mentang ini bungi kindar warsinong. Ngini ona itu councilor. Ngin bo mi kindar warsinong. Ngini ona itu ki doktor ki nurse mungkin bo. Hang nu ke jakasa. Mentang udah makra body dok susah ka sadi tu apa along. Ngangami hak itu. Bukti ke jing trot ke juga met ke par ke jing ngun jebur kali jing ki kendo ki ngop se uni drugs ke. Kira kamera juga society juga government kamtam. Bakal dibunuh sih kamat. Kiriban bo, nanti yang kiriban bo, bak habaki bo, itu kiri rehab center ro, habaki kimang sankuro kin pulut take sankuro itu kerja. Mungkin bak kanduna itu sankuro. Habaki bo ispokuro kin pulut itu ispokuro. Cuman lagi distrik kila dan kaman tak kiri rehab plus makin ai kita ke counseling, plus kena pakai kita ke training ki kena itu. Mari mereka ini bak kibar ngop udah tidak kibar orang kundur tiru. Kenapa masih banyak ni? Kiwan nak yang kemudian kami pakai habis belah pada mustad. Tiki kon pupri. Tidak ki undang pay undang tiki ngop abang ki kini ki baap ki penuh kambak lai ki. Tiba-tiba ada kesorka, ngata kau kesorka. Ngaji te. Porkiwan ki manifesto ki keleng kiwan ki yang ngilek kum ta. Ndarada pimi dan serniu. Tiga ni kadang kecing kewangi kendo kasel rehab setahi ngangong kadang kajing ketik soka. Kamu orang orang kan say